Di dewra karantinayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psikolojî û felsefe û metodolojiya zanistî hebe, lê her wiha vê karantinayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em zanîn mamosteyê, akademisyen, pispor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di xwaza kurdnasiyê de dixebitin pişta xwe dan hevdu. Nêzî 500 kes beşdarê semînera bû. 110 semîner hatin dayîn. Axir pirtûkavê jî hate çapkirin. Lewma îsal me biryar da ku em Zanîngeha Kurdî online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdî online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e. Zanîngeha Kurdî ya online bi perwerdehiya Dr. İbrahim Seydo Aydoğan û gelek mamosta pispor û şarizahên din. Me 24 bi awayekî zindî. Ew bername ve programa Zoom, YouTube, Facebook û Instagramê bi awayê zindî tên pêşkêşkirin. Nêzdî de gihîştiye. Îja îroj dersa me ya wêje û felsefeyê mamoste Michiel Leezenberg û zanim ku Michiel Leezenberg em bi Fransî ji wan dibêjin û zanim Fransî peyvekê dibêjin gelek şeqeyî wî hene. Ew kesî ku gelek şeqeyî wan hene yanî gelek karan bi hev re dikin. Ji ber ku hem filozof e, hem filolog e yanî zimannas e, hem wêjenas e, hem sosyolog e li ser gelek karan xebatê dike û weke ku me berê jî gotibû ez tim nîv heneka dibêjim bi fermî Hollandî û qaçaxî Kurd e. Ez niha dorê didim wî Michiel ji xwe min tu kirî ko anîmatör tu dikarî êdî bi xwe birêvî kerem bike.
Gelek spas, kak sedo. Maar waar bash bo hemo evalime. As gelek de question ko em de karan hevdu jerk de bebinnen. Ik de online jibe. Le bari em karan despe beken. Hierom men de gast beti derbare theoria kritiek a Ecola Frankfurt ksabekem. يعني براسي تشتكي الدنجي هبو يعني جارين بريم بتاعتي درباره ويجيا كردية كلاسيك كساكيري كريا ومن براستي من جارك تخواست درباره ويجيا ميزبوتاميا كيفنار وكلاسيك دا كسابك موكي إبوسا جيلجامش وتشتكي دني قلق بكيشي هاي يعني فلسفة ميزبوتامي يعني بشاري اگر de Mesopotamia kevnarda اگر لورجي فلسفه جي هبو يعني كتابك قالك انه هيا بروفيسور كي بلجيكا كو ايرو د امريكا دكا مارك فان دي ميروب philosophy before the Greeks يعني فلسفه بري يونانان كتابك قالك بكيشا او برسيفك بو برتوكك دنا يعني برتوكك هند كيفنتر هيا بمروفكي هنري فرانكفورت بنافي before philosophy يعني بري فلسفة وفرانكفورت وبروفيسور ندنجي دكوتيكو د ميزبوتاميا كيفنار ود مصر كيفنار دا براستي فلسفة تنبو لإيرو ام باورنكو بيكي لورجي فكرة فلسفية فكرة رخنيجي هبو ومن خواست جارك درباري ويتشتنجي كسابكم لهندك كار دنجي لازم جبركو بري تشنت هفت من كتابك الدن قرتيا The Oxford Handbook of Cuneiform Culture and كتابك النو يا سنتيزا روشنبيرا ميزبوتامي قالك باكيش اللي قالك من زنجيا يعني نزيك هش ست روبلن يعني هتناها من نكاري بخوينم لخدار زانا أذكرم زو بخوينم و بواجي عندك دربار وي كتابي كسابكم باشا لإيرو ام درباره تيوريا كريتيكا إيكولا فرانكفورت كسابكم بري هاتش لازم أذكر از سكرين شير بكم لبريم أذكرم جي تشكي دم بكم أذكرم جواره باوربوينت بشينم باب نيرم بله شيء بقى از باورم که هات چه بو یعنی هون کار لماجی بنیرنا کر بله وای هات گله باش اول دکارش سر چاته داخل سر کامپیوتر خو یا مکینه خو دا کو پاشه او خوجی بکارن سر گاوا کن ویدیو گودار دکن پشتیوی دکارش نو سر بخبتش بو او دیتنین کو میخل دیبجه دکارن یک کو تیده ببینیم فرانسا جناس بکن گرینگ نه وا میخل جوک کلا فرانکفورت گلگ نافته ده هنا جوک برو فرانسا ناس بکجی گرینگ نه شاندنا بله وجانا مفهوم التيوريك ان هنك زهمتشي هنا جبوي بكي تشيتر وسنتر اگر هون لمانجي دكارم بخوينا از دكارم بس سلايد دس بكم بله تشيبو باشا بكي هون وبريهش درباره إيكولا فرانكفورت دا بهيستيا إيكولا فرانكفورت بقشتي جي دبيجن تيوريا كريتيك يعني بإنجليزي critical theory تشانت كسن كيفن باريس دبيجن كو أو ماركسيزم كولتوريل يعني ماركسيزم روشنبيرية لا أو نكلا قوت نكي باشا از بوارم اوكي كسك بو ايميل جي دخواست تمام لبقشتي مفهوم ايرو يعني تيوريا كريتيكا يعني critical theory ومن خواست هنك درباره امكانين و حدودين بالتيوريا كسبكم جبركو براستي تيوريا جالك ألمانية جبركو دا ألمانيا دا هاتي أفاكرن وجانا انجي دكارم بينكو هندك etnocentrica, هندك أوروبا centrica وجبوي برشتياركي فكرية و
حتى إيرو براسي برسيفنا هاتي دانه تشاوا أو تيوريا كو بتايبتي جبو أوروبا هاتي أفاكرن جبو رجلات نزيك جبو ولاتين عرب جبو تركيا فلانجي ممكن أم دكارنجي بكاري بكن از وين كو برشاركي زخمت و باكيشة و طبعا إيرو از نكارم برسيف بدم ل اف برشار جغورا من قالك geringe بتايبتي جبو decolonizaționa felsefe o decolonizaționa teorieën جواکی جی لازمه. باشه، تئوری کریتیک و اکولا فرانکفورت چنه؟ بتايبتي بلكي باشه اگر ام به پروفسور Adorno دست بکنش برکو برای وی او وکی مدیر وکی سروک و اکولا بویا و او net tenê filozofike marxist ja dialektiek boe. De ene weg wie elgi componist boe. Wie der zijn het hebben die Alban Berg gertia, yani Alban Berg componistike Austriake boe. Le de karme bezig ko theoria critica ecola Frankfurt betekent die derbare diroka Almania setsala bistanda de vise. O problema é de roque chibu. Eveko jgora teorie Marx, taba wiki hunji zanen, kanunin diroki o kanunin shoreshkeriji hana, yani Marx te bejko lazme ko je jivake bourgeois ou capitalist be kanunike dialektiek hedi jivake socialist avadebe. Yani jgora Marx shoresha communist tishtike lazme, yani wiki tishtike kanunia. Leweke hunjil zanen el shoresh ne de Almanja ne de Ingilterra de ji avabuye le betaibeti de Russia da. و لورجي بروبلم جدا هبو ديك طرف مثلا د ألمانيا د وقت شري دنياي يكمين د ألمانيا د شورشا كومونيست و سوشياليست تنبو يعني هبو لهاتي نتشبو و باشي د ألمانيا بري كومارا ليبرال Weimar avabuye, o weki hunji zanen de sala 1966 dictatoria Hitler avabuye, o fascisme Almani, yani nazism avabuye. O persiara teoria kritiek eveko tjawa el munkimbu. Tjawa de diroka Almeida ev peshketena bo jivaka socialist ne avabuye. O de ene weg taban de jekitia Sovjetide problemik dunji hebu ko taban walatike communist bu le hedi pashe mrna Lenine hedi buye dictatoria Joseph Stalin. O el dictatoria Joseph Stalin de Stalin si betabeti barasti terrorike mezun bu yani dowlatike totalitair bu ba alîkirina terror ou terrorisme siyaseta trsandene gele Russi ou gele Soviet hedi dowlateke kuwet buya. O el problema jbo theorie marxiste in peshkefti yani el avabuna dowlatin totalitair, dowlatin dictatori ou dowlatin fascist او تشاوا ممكن بو او نج غورا كانونين ديروكي ان ماركسيست بو او ادورنو او هفالين خوا يك برسيف كرياج بو وي برشيارا يعني جغورا ادورنو نتني تشتكي ابوريبو لد اين وقتي بروبلمكي روشن بيريجيبو او بروبلمكي فكريجيبو يعني امكانه avabuna
fascisme da Almanca da, parce che processo ya dialectica fikri bu. O eu teoria taban teoria dialectica ronakbiriye, yani be Almani die Dialektik der Aufklärung, yani be İngilizce the dialectics of enlightenment. Yani enlightenment, ronakbiri, je set sala hejdehanda, net tenê tişke peşkeftiye, de aynı werd de avabuna u mezinbuna ronakbiriye, lewerji processueke u kanonike dialektik tedaji heye. O el dialektik çiye, yani adorno de bejiko de setsala nos de handa, el akle ronakbiriye, yani akle rechneyi filozofe Kant mesela. Yani de setsala hej de handa, akle ronakbiriye, tiştike rechneyi bu, tiştike kritik bu. Le de setsala nos de handa, el akle parche, el boje parche industria u aboria capitalist. Ojibwe adona do bejiko de karen tenkerneke akle ronakbiriye bebinen, yani el tenê de bejwendia xwe a capitalist. Yani el tenê ji bo xwe de fikre, ne fikreke kritik u rechneyiye de tişike egoïst de karen bebejen. Uha je akle roşnbiriye u ronakbiriye hedi el parche rechneyi wunda buye. Ujbowi akle modern, akle de setsalanos de handa, yani imkanin kritik ne mane. Ujbowi gavako faşizm de Almanya hatiye, imkanin fikri siyasi u zanistî liberal, ew zayıf bûne. û ji bo wî fikrê ronakbiriyê zayıftir maye û nekaribû şêra bû faşîzm bike. Ji gora teoriya adorno ew prosesu ne tenê di fikrê de ava bûye, lê bi taybetî di çanda Almanî, çanda moderna Almanî jî ava bûye. û ji bo wî ew dibêje ku di nav çanda moderne de ew prosesî, ew diyalektik tê de jî heye. û ew diyalektik a roşnbîra modern çi ye? Ew jî fikrekê parçe marxîst e, lê ji Marx gelek çêtir û gelek bêtir derbarê roşnbîr de dinivîse. Bi taybetî adorno derbarê pişesaziya çandê dinivîse, yani bi Almanî kulturîndûstrî, yani roşnbîr ne tenê tiştekî autentîk e, ne tenê tiştekî geleriye di civakê modernê de çand û roşnbîr ew jî dibin parçe aboriya kapitalîst. Yani ew dibêje ku di pişesaziya çandê de metakirina kapitalîsta çanda galerî jî heye. Yani ew bi İngilîzan dikarin bibêjin commodification of culture. Yani roşnbîr û çand dibin wekî meta, wekî commodity. Yani ew dikarin bê froştin û kirîn. û taban ew fikrekê marxîst e, lê rechneya Adorno ji Marx çêtir dibe. Ew dibêje ku mesela di muzîka de jî îdeolojî tê de jî heye. û ez bimînim ku ew fikrekî gelekî bakêş e, ew dibêje ku ne tenê di îdeolojiyên siyasî de îdeolojiya bourgeois tê de hebe, lê di huner û di çanda modern mumkîn e ku li wir îdeolojiya bourgeoisî tê jî heye. û ew çawa mumkîn e? Adorno dibêje ku du tîpên muzîk hene. Berê her tişt muzîka hunerî heye, wekî ew dibêje kunstmuzîk, yani muzîka çanda bilind, çanda mezin, û taban muzîka geleriya modern, û ew dibêje muzîka bextewarî,
يعني بالماني كلام كي خواشة Unterhaltungsmusik. بالتركي بكلام بيجي eğlence müziği belki. يعني أو eğlence müziği يعني موسيقى بختواري وكي مثلا التركية والباكورة دجي وكي موسيقى عربسكة يعني دولات العرب بكي موسيقى كي وكي عربسك ترجي يعني موسيقى كوميرشيال موسيقى وكي ميتا وده eine وقت وكي بارشيا في بيشي سازيا تشانديجي هاتيا ديتن وده طرف الدن يعني موسيقى هنري هيا مثل التركية دجي عندكارن بيجي موسيقى كومبونيستي أحمد أدنان سايغون يعني دو تيب الموسيقى هنا و يكشوان بري هرتشت بارشا و بيشي سازيا تشانديجيا و او فكرة جالك باكيش جبركو او دبيجكو او موسيقى بختواري او جي ايديولوجيكا جبركو رخنيا جواكي نكا يعني او موسيقى وكي موسيقى تشتكي هارمونيكا تشتكي شيرينة تشتكي خوشة وتشتكي بدل وبإيفين فلانة وجبوي دوي موسيقى ده رخنيا جواكي تيراتنا وجورا أدونو de موسيقى هنري اف رخنيا جواكي تيدا هيا وبالتالي de موسيقى شönberg وأنتون ويبر وألبان بيرك أو هيا يعني أو موسيقى إيكولا فيينا أو أمدبيجن يعني باقي هونجي وي موسيقى شönberg ناسكن أسبوعنا كموسيقى قالك خوشو باكيشة لنا موسيقى كأخسانة نا موسيقى يعني براسي أبدي كارم بيجكو موسيقى xizmeta يعني لذي أم درس بقرن داكو أم بكارن فام بكن دناف ذي موسيقى ده تشي آفادا ده وجبوي جغورا أدورنو دي موسيقى هنريدة أو رخنيا جواكي تيدا هيا جبركو دناف ذي موسيقى ده أم بكارن بينن كو بهيجن وغوختاري بكن كو روشا روشا جواكا كابيتاليست نباشا جبركو موسيقى نخوشة المكرم بيجو ببينكو روشة جواكيجي نباش ونخوشية يعني رختني كجالك باكيشكو أو بيجكو برانيا موسيقى إيرو باتشا أو متاكرنا كابيتاليستا تشاندي جاليريا وهمو بونا موسيقى بختواري وطبعا أدورن دسالين سي إن ست سالة بيستاندا دنيسة وبالتالي أوجد دربار موسيقى جازا أمريكاني دا دنيسة ومخبن إذن زارم أجر هونجي موسيقى جاز هزدكن لجورا أدورنو أو موسيقى جاز أمريكاني أو براستي جي موسيقى بختوارية وخرابتر جيه أو دبيجكو بري أو بو بارتشا موسيقى چاندا گالريا زنجين أمريكانية لهدي أوجي بو برشا في بشة سازية چانديا موسيقي أمريكي جبوي موسيقى جاز جغورا أدونو طبعا أصلي خوا موسيقى زنجية يعني موسيقى گالريا أفرو أمريكانا لنا أوتنتيكا إيرو أوجي بو برشا في چاندا كابيتاليست وجبوي جغورا أدونو موسيقى جاز جي تشتكي إيديولوجيكا يعني براستي جبوي دفين ببرسن أو رخنيكي راديكالة يان رخنيكي كيفن بارست و إليتير و براستي جي إتنوسنتريكا جبركو أدونو ويكي مغوتيا أو بو برشا يعني بورجوازية ألماني أو بروشنبير وتشاندا ألمانية كلاسيك أفابويا يعني وي أدبيات ويجه ألمانية كلاسيك خوندية وي كومبونيستين ألماني وأوستري ناسكرية وكي شönberg بيرك واغنر فيلان
يعني براستي او بو برشا بتشاندا اليتير و هنري و بلند الماني جبوي ام دكار مبرشن اگر او تيوريين ادونو رechnia radicala djivaka bourgeoisine Jan je tarafidin rechnia ke chandia elitist u mahavezekarjie. Jberko jugora adono forme nu en muzike net tistike revolutionair net tistike shureshkerine. Yani em dekarim bepersen eger rasben be Jana. U tistike dinji haye el gelek rechnetike لناف كتابين أدونو ده براستي هيفي زور كيم هيا يعني براستي مروفكي بسيميستا أدو بيجي تشاوا روشا تشاندا بورجوا خرابة لأونا بيجي تشاوا أو دكارة تشيتر ببا تنيو ده بيجي طبعا دويم همو غوختاريا موزيكا شونبرغ بكن يعني أو فكركي باشا اللي أز بوارنا كمكو أو جبو ماجي فكركي شورشكارية يعني عندك كان ببيجن كو دناف تيوريا رechneje Adorno ده pessimisme كي بورجوازي تدا هي و هيج organizekerna karkeran تدا هيج تنا يعني برنامج سياسي تدا هيج تنا وجبوي براستي ام كان بيرسون تشاو او دكاري alîkirina emancipación و azad بون و avakerna فكرين شورشگری و چندا شورشگری و چندا کارکری او تشاوا ممكن جگورا ادونو problemik dinji هي و باشا از the better دربار وي problemik سابكم يعني de nav theorien ادونو دا براستي ام دكارن تيبيكي ethnocentrisme يعني eurocentrisme كي بتايبتي جبو اوروبي مركزي يعني Central Europe بكن جبركو او بتايبتي ج روشنبير وتشاندا ألمانيا كلاسيك عوابوية وبتايبتي ام دكرم بيدن مثلا اگر او دربار موزيكا كلاسيك ست سالا بيستاندا دنويسه او وكي من غوتيا جلك ج موزيكا شونبرغ هزدكه لهيتش ج موزيكا سترافينسكي هزناكه للتيبيكي لأوايكي دن موزيكا سترافينسكي وكي موزيكا شونبرغ وكي موزيكا جي تشتكي شورشكري بو تشتكي تم نو و تم مودرن بويا لنا وكي شونبرغ يعني دناف موزيكا روسيا ست سالا بيستاندا en دكارم وكي فكركي جي ببينن و guhtarija rechnia موزيكا أماني guhtari بكم Le Adorno eu neditia. Jbo Adorno muzika Stravinsky tenê tiştekê barbarik û kevneperest bû û paş vekişîna muzîkî têda jî hebû. Ji bo wî em dikarin bipirsin eger di teoriya rexneyî de Adorno de îmkanê ji bo famkirina û rexnekirina muzîkên ne-Ewropî têda jî hene ya na. Belki teoriki hendiki etnocentrika. Paşa duyan Jürgen Habermas'e ulubur problemin hendik weki problemin Adorno tercih hene. Paşa naha ez da hendik derbare Habermas'ta aksabekem u paşa ez derbare Hannah Arendt de ji aksabekem. Yani weki hun belki de zanen Jürgen Habermas حتى إيروجي دجي وي نه أو رechnia ماركسيست دومكريا وي قلت كو أو فكرة ديالكتيك نكارا روشا أوروبية ست سالا بيستاندا فامبكا يعني بروبليم تيوريك بروبليم ميثوديك تيدا هنا جبوي لازم هكو فكرة ديالكتيك خلاص بكن وفكرك وفلسفيك دنجي أبابكن. يعني هابرماس دبيجكو رechnia دولة ديمقراطيك بشتي شاري جهانية دي يمين نب مفهوم ونب ميثودين ماركسيست وديالكتيك نممكنة. أو دبيجكو
فلسفة ماركسيست وفلسفة ديالكتيك فلسفة هشمندية يعني بالإنجليزي نكرم ببيجن philosophy of consciousness Jan eger hun beter befransi begwazen philosophy of the subject yani jgora dialectica Marx wiki jgora dialectica Hegel u jgora filosofia Kant zanin betaibeti tishtige hishmendia u jgora filosofia moderno filosofia analytique a setsala bistanda eu neraste jberko fikr u hishmendi ne bere zman hatene le zman tishke wiki mantiki bere eu hishmendia yani filosofia zmena setsala bistanda bejko alakaten na zanin uzman ne wiki jgora theorie in Hegel u Kant u Marxen le im de karme bejen zman jmo zanin constitutieve beboren is zanem constitutief be Kurdî çawel bebejem Em dibêjin parçeyek wê ye mamoste. karçeyek başa Tenê parçeyekî wê ye. بله ام جی دکان ببیجم کو مثلا زمان جبو زنین وکی بینگهکه و نه وکی مهتا ایرو فکر کریه زنین بینگهکه زمانیه یعنی جگورا هابرماس او آوا بونا فلسفه زمینه انالیتیک alîkirina که نو جبو تئوریا رخنیه یعنی او جاری که دن تئوریا رخنیه دن ویسه ne be methode dialectiek, le be filosofia analytiek. U betabeti be alîkirina speech act theory John Austin, yani theoria kedkarên zmanê. U betabeti ji navdara jbo kitabeke dîrokî be İngilîzî The Structural Transformation of the Public Sphere, yani be Kurdî dikarim bêjin guhiştin structurala kada gelemperi yani او debejiko de setsala hejdahan yani de wechte ronak biriyede jare yekem de Avrupa'da ev kada gelemperi avabuye yani tenê de wechte de betaybeti de nav bourgeoisie ev imkana rechneya huneri u rechneya siyasi avabuye حتى وقتی اروپا مرکزی نکومار بون تمام دولت اروپا وکی امپراتوری بون یا کرالی و او رechneya سیاسی حتی وقتی نممکن بود و هابرماس de bezig او rechneya سیاسی betekent de kada gelemperi yani public sphere afbabuya و de nav ve kada gelemperide imkanen nekasha akelmendia le jvaka bourgeoisie da teda gîhandina. U jgora habermas heta iro el imkana kada gelemperi maya. U el fikri gelige khwasho ki kitabek gelik benavu dinge u barasti u haye lelo problemik haye. Jberko el avabuna kada gelemperi le kudere avabuya. El de bejiko de salonen Paris ou salonen Londra ou salonen Berlin die avabuna. Le yekji ke dinji haya ku le kudere el kada gelemperi avabuya. U el kavechane. Kavechane jieke gestia jieke gelemperia ulur hemu de kara derbare huner derbare chant u derbare siyasetçi ksebeke. U el betabeti je derbare we chanda kavechane in Avrupi jidinvise. Le kavechane chine u kingi avabune. Taban iro hemu kavechane in Starbucks falan nastuken le eltishtige dinne. De setsala hejdehan kavechane de Europa de je imperatoria Osmanide hatene. Yani kavechane in yekemin in de Europa de mesela de Londra de setsala hevde handa yek kavechane
یەکەمین لە لۆندرەدا بە ناوێ The Turk's Head یعنی باشی ترک بوو و مرۆڤێکی یونانی ژە ئیمپراتۆری ئۆسمانی هاتیە vekirın. Yani لور پرۆبلێمێکی gelekî bakêş û zehmete ku ji gora Habermas ev kare gelemperî tiştekî Ewropî ye. û ew dibêje ku tenê di civakên burjwazî û civakên liberalên kapîtalîst e û di demokrasiyên Ewropê de ev kare gelemperî ava bûye û maye. Lê eger rast be ji ku min niha gotiye, em dikarin bibêjin ku aslê vê kare gelemperî di kavêxaneyên împeratoriya Osmanî de mane. Yani em dikarin di teoriya Habermas jî paçekê etnosentrîk jî bibînin. Paşê wekî hûn jî dizanin, teoriya Habermas mezintir û yani bilintir bûye wî di sala 1908 ez bawerim kitêbekî gelekî mezin bi navê Teoriya Çalakiya Ragihandinê nivîsandiye. Yani bi Almanî Theorie des kommunikativen Handelns, yani bi İngilîzî The Theory of Communicative Action. û di wê pirtûkê de ew bi vê modelê qada gelemperiya qavêxanê de dibêje ku aklekê ne kapitalîst di nav komûnikasyon de heye. Yani ew dibêje derbare bi İngilîzî communicative rationality û economic rationality. û ji bo wî wekî teoriya Adorno derbare tengbûna aklê ronaqberî de dinivîse, lê ji gora wî îmkaneke mezintir di nav aklê zimên yani aklê axaftinê tê de jî heye. Yani communicative action ne wekî karên aborî ye. Yani communicative action and economic action du tiştên serbixwane. û ew çalakiya ragihandinê bi akil û rewşa axaftinê îdeal û ev e ku îdeala çalakiya ragihandinê ku komûnikasyon yani axaft û guftûgoya azad û bê destîlatê hebe. Yani eger jî îro her wext di nav axaftinê de destîlat tê de hebe, Habermas dizane ku gelek car mesela di nav profesor û şagirt, di nav mêr û jin û mesela di nav ferkê wezîr û mirov, yani her wext destîlat tê de jî heye, lê îdealeke heye di nav çalakiya ragihandinê û ew sîtwasyona axaftina û rewşa axaftinê îdeal e ku tam azad e û tam bê destîlatî ye. Yani fikrekî gelekî xweş û gelekî girîng û gelekî bandorî bûye, lê li wir jî çend pirçên din hene. Ew jî teorîkî gelekî layîk e. Ew dibêje ku di sed sala hejdehan Ewropa bûye şehristaniyeke layîk yani sekûler. Lê îro teban em dizanin ku di civakên sed sala bîst û yekemîn de gelek dengên dînî tê de jî hene. û ji bo wî Habermas gotiye ku sekûlarîzm wekî wextekî dîrokî bûye û îro em di rewşa postsekûlerin. Lê li wir jî fikrekê din bakêş û ez bawerim hindik etnosentrîk tê de jî heye, ew dibêje ku tenê Ewropa di rewşeke postsekûler e û ew bi vekirî dibêje ku civakên îslamî hêj nesekûler bûne. û em dikarin gelek guftûgo di ber wê tiştên bikin, lê em dikarin jî bibînin ku dîroka civakên îslamî ya sed sala bîstan bi rastî ne
stam tishtiki dini bu, لورجي قالك قوتين سياسي وكي ولاد باريزي وكي كومونيزم فيلان وكي سوسياليزم تداجي هبوم وبرستي أمدك أنا ببيجنكو ديروكا سياسية رجلات نزيك جبو برانيا ست سالا بيستاندا برستي تشتكي سيكولير أو لايك جيبويا بكي هون دبا ويتشت كابول مكن يعني نبروبليما باش أمدك أنا گفتگو بكن لباش از جارك دند درباره رجلات نزيكشي كسبكم Le problema habermas eko luorgi emdekaren etnocentrisme jan Europacentrisme ke jibebinen el hitch ne zane derbare reusha u diroka rojlat na vina set salabistan. U el betaibeti vekribu gavako habermast bere nizike bisa jarek hatia Irane u la eine saji hatia Chine Ulur morovin Irani uchini ditie ko berasti habermas nechwast bezana Russia Irane Russia China chawaye teoria wi hebu wi bewerken ko teoria bo hemu dunyaye rastbe yani berasti am de karm bepersen eger teoria habermas beki hendik tishtike etnocentrike u بتايبتيجي عند كارم بيرسون اگر مفهومه وي اكل رخنيي ولايك يعني اكل اخفتنه وكون communicative rationality وكي مفهوم اوجي بيكي تشتكي etnocentrieke باشا او هابرماس بو نها عند كارم دومكم هتا هانا ارنت بيكي جبو همو وجبو ما باكشترينا جبيكو وي جلك Theorie gelik benavudeng derbare walat u komaren totalitair de visandia o rechnia totalitarisme. Waki hunji Zanîngeha Hannah Arendt je set sala bistan yani le sala 1903 hatia tenê u le sala 1907 u penish bria. جي فيلوزوفيكي ألماني بو وين أندامي إيكولا فرانكفورت بو لنزيكا رخنيا إيكولا فرانكفورت بو بتابتي ويجي رخنيا توتاليتاريزمي ويجي رخنيا فاشيزمي ألماني كريا وباشي ويجي وكي رخنيا ولاتين ليبرال ولاتين كابيتاليستين باشي شري دنيا مين نقلك نبيسانديا از نکارم همو کارن Arendt ایرو گفتگو بکم لی ام بکارن بتایبتی درباره رechningen ویا totalitarisme جی بنیر. وکی هونجی زانن Arendt de malbatike laïka Yehudi had je tenê de Bajari Hannover de Armanca en Iro Armanca boel weber parche Imperatoria Armanca boel. U eigenlijk je malbatike laïka Yehudi u bourgeoisie boel. Je boei elcho ja Zanîngeha de Armanca de de Berlin de pasche de Freiburg. U jekje professor in man Karl Jaspers boel. U beki hunji Jaspers nastiken. Wie kitebeki geleki benavu deng de visandia benave Inglesi The Origin and Goal of History. Bei Almani vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Yani bekurdi tishke weki jeder u Armanca dirokeya. Beki jarabe gavako em derbare Felsefe ya Mesopotamie ksabeken em dekaran jargen derbare Jaspers jibe ksabeken. Jibe filosofe geleki bakesha. Le professor che dene Felsefe yiji habu u eu netene professore Arenboer le de einwerchi evindare Arenboer u eu taban Martin Heidegger. Yani Heidegger ne filosofiche marxist mutaban, filosofiche barasti volat Paris bu u barasti nezike fascisme Almani bu. Le rechnia wia wechte modern, wechte nujen, geleki bekuet bu.
وجبوي تشنش مفهوم أرنشي باتشي بأليكاريا هيدغر أوابونا لتبان باشي شري دنيا مين أرنت جهيدغر برسكر كريا تشماوي رخنيا نازيزم نكريا وبرستي و تشيكوكي ندل خوشبو تبان أرنت دسالين سي إن ست سالا بيستاندا اوجي بو بارشوي روشنبيرا او سياستا فاشيستا امايدا او هاتيا بتشوك ديتن او هاتيا رخنكرن جبركو يهود وتبان هنچن ماشي د گرتيهكه دي بويا و از بورن كود سالا 1934 او جروشا ولاتي بونه الماني هاتيا درخستن وباشي ويبرته او تشويا امريكا سالا او تشلو يك دا امريكا دا بويا و حتى مرناخوا دا امانيا دا امريكا دا مايا او كت ن فيغريا بو المانيا بو كاركرن يو بو جيان دا امريكا دا نبراستي بروفيسورك بو جانا ويد نيو سكول يعني Zanîngeha نويا سوسيال وجواكيدا د نيويورك درس دايا لهم وقت وكي نويسكاري كني آزاد مايا وكتابين نا كتابين أكاديميكن بتابت يجي كتابين رخنيا تشاندي رخنيا روشنبيرينا جبوي جي كتابين أكاديميك بجشتي عندك أخسانتر وخوشترن أذكر بفيجم ليد تيورين أرنت تشكي جالك باكيش جهاية يعني ويجالك سباس داربو كو هاتبو بو أمريكا ولور بأزادي جهاية لي جوي سباس داريه بلكي وي نكاري رخنيا أمريكا مزن بكا يعني شورشة أمريكاني ست سالا هشت هاندا جگورا وی مدل شورش خوشبو یعنی نه شورش فرانسی لی شورش امریکانی لی ارد تتش درباره کولتیا امریکانی نبیجه و دسالین پنجده گاوکو او آزاد بونا آزاد کرنا و راپرینا امریکا افرو امریکان دسپیکریه وی گلک رخنیا وی حركات إيمانسيباتور كريا يعني برستي أرنت كت نا رخنيا راديكالة كولتي ونجات بارستيا أمريكان كريا تيجي قالك باكيجة برستي حتى إيرو باش فام ناكم شما وهابا لي كارين وي بكيشتي خوش وباكيشن وجبوي دوين بنيرن أو تشدبه دربارة أوروبا دبيجا وكي مغوتيا بتايبتي أرنت جبو رخنيا خوا بنجهين توتالاريزم بناو دنگ بويا كتابكي جالكي بناو دنگا جالكي مزنجيا وجالكي خوشيا أرنت دبيجكو نتني فاشيزم ألماني يعني فاشيزم هتلر ونازيزم أفابويا دا أين وقت أو دبيجكو بتايبتي دا يكتيا سوفيتي دا لورجي توتالitarisme أفابويا بتايبتي دا وقت يوزف ستالين دا أو دبيجكو أو فاشيزم ألماني و ستالينيزم سوفيتي وكهven hevdu typen totalitarisme. U eu totalitarisme tjeja u tjawa hatje dne. Tjawa hatne mumkin keren. Bengehin totalitarisme tjene. Eu de beziko betabeti du bengehin mezin hene. Jek jwan nationalisme o jeki dun imperialisme. و de beziko totalitarisme tenê bi taybetî di du dewletên Ewropî tê de hebû, yani Almanya û Yekîtiya Sovyet, lê imkanên totalitarizmê di hemû dewletên Ewropa tê de hene.
او ناسيوناليزم يعني ولاد باريزي او تشيا جو غورا ارت de nav fikre ولاد باريزي de nav fikre ولاد perest loer hem wecht fikreke antisemitik هيا يعني اگر gel مثلا aman be kesin ko ne amanen nekaren bebun parche gele nekaren bebun parche walet يعني او de beje konen nav hemu fikren ولاد باريست de hemu fikren nationalist hemu يعني exclusion يعني hemu grubeke mroven kon nekaren bebun parche gele دولي جالين ولاتي ببن وبالتالي دا أوروبا يا دا ستسلا نوز دهانو بيستاندا طبعا بالتالي بري هر جروب أو يهود بو وبرستي أو دبيجو راست دبيجو دا أوروبا دا ستسلا نوز دهاندا antisemitisme ke nu avabuye nejbo din lejbo ولات باريزيا مودرن يهود بروبلم بونا و تشتكي باكيش هيا كو او بتابتي درباره انتيسيميتيزم و نجات برستيا دجمني يهود دنويزا بتابتي دي انجلترا و دي فرنسا دا لي او تشتكي كيركي باكيش جبركو ام دزانن كو انجلترا و فرنسا طبعا ولاتين امبرياليست بون لكت ولاتين totalitair nebune. طبعا ام دزانن كو ألمانيا وروسيا بونا ولاتين totalitair لأ او جالكي كيمتر درباره antisemitisme روسي دنويسه. اجرجي antisemitisme روسي و antisemitisme روجيلاتي أوروبا بكي مزنتر جا antisemitisme أوروبية روجواية بويا. بالتايبتي دو روسيا دا جالك بوغروم دا جي هبون يعني او تشكي باكيشة بالتايبتي او دربارة أوروبايا روجوايي دنويسة بنجها دويان توتاليتاريزم إمبرياليزم وطبعا او جي هنك وكي لينين دنويسة كو إمبرياليزم باتشيكي كابيتاليزم يعني بيش كسن الكابيتاليزم وبارتشكرنا دولة النتوية يعني السلسلة نوزده هاندا دولة نتوية أوابوية للدوية سلسلة نوزده هان ودسبكرنا سلسلة بيستاندا هدي دولة النتوية زايف تربويا جبركو كابيتاليزم هتا إمبرياليزم بيش كاتية وطبعا أرنشي دميسكو مثلا شري دنيا يكمينجي شركة إمبرياليست بو لورجي جارك دن أو بروبلم هي كو أو بالتايبتي دربارة إنجلترا وفرنسا درجي نويسة وزوركيم دربارة ألمانيا وروسيا جي نويسة لي ام دزانه كو مثلا ألمانيا ne barasti weki walatin Ingilterra u Franse walatik imperialist bu. Gelek de reng bu ko Almanya leji du se koloni girtine. U taban Rusya barasti nekaram bebeji ko walatik imperialist bu, imperatori bu, yani empire, le walatik imperialist. De Rusya da, de setsala nos de handa, productiona kapitalist, هدي أبويا لزور زايف بو جبوي أو تيوريا إمبرياليزم جبو روسيا جي تم تشينابه بالتالي أرنت هنك تبيجة كو de روسيا دا و de أوروبا يوروجيلاتشي كولوني تنبون لور إمبرياليزم كي بكولونيان هبون و إمبرياليزم أوروبا يوروجيلات بالتالي بانسلافيزم يان بان-Elmanism يعني ده روسيا ده فكرك هبوكو همو جالين سلاف وكي روس وكي بولوني بلغار سرب فيلان همو يك جالين ودوي هم بيك ولاتك ببن
هندك وكي بانتركيزم د إمبراطورية عثمانية. طبعا وها د 6 سالة بيستاندا دو تيبين توتاليتاريزم هبون ألمانيا نازي و سوفيتا ستالين و de beže ko totalitarisme le digi zati murovania u betaibeti u luoji rechnia de karan wiki rechnia ke habermachine beneren barasti avabuna totalitarisme wiki kharibkrna kada galimperie yani hedi muroven de dawlati modern de bun je hem komarian heta pechwassen yani bere abun citizens yani ko bubun pacheve kada galemperi guftugo hebu rechnebu hebu filan le de dawlatin totalitair tenê pechwashaye tenê mobhaye o beshidete betun tijia u neberechneya tamam teorike galiki bakesha u ganek benavudenge u as galek kabulum le probleme ke eine luurjaye. Belki teorieji hendik teoriki etnocentrieke, je belko arend berje hertust derbare Europa bedwisa. Le wiki de zanen, de setsala bistanda belki ji chent deulaten ne rojavayi habun, wiki betaibeti China communist, de wechte Mao daar, le belki ji le rojhalata na vindaji, we laten anti-imperialist hebben, we laten begishti bekevnishopien mezinnen antisemitiek, we laten ko de setsala bistande bere dawlatin laik boon, le luurji le chenchi en de karme binnenko dawlatin totalitair ji avabone. En de karme persen mesela eger China communist hadden de wechte Mao euji wolatike totalitair bu yana. Esbo warmko nizike wolatike totalitair bu. Lele tarfiden en de karan rojela na vinji bepersen eger mesela Arake Saddam Hussein. Euji wolatike totalitair bu yana. Suria Hafez al-Assad. Euji gelek weki Armanca nazibu yan gelek weki yeketia Sovieta Stalin le euji dawlatin totalitair bun yana u ferken le nav totalitarisme Europi u Arab yan Chini China. Barasti arend bersir nede. Beret hertust derbare Europa de nevise u zorkem de zana derbare China de filan le euji nechwas bezana es bewarm. Bere hertist de Europa de nera. We hebben karon we bebinnen gavako arend derbare zionisme jiden wisse. We kemen goed begwa Yahudpu u chenjar jitue Israële pashe sala chulu hesht u we rechniam zina zionisme kriya. Lele eine wecht we de tisch nog was bezane derbare gelin Yahudin Rojelati, yani Oriental Jews. Yani lejek makale ouden wiese derbare there was an Oriental mob as if one were in Istanbul or some other half Asian country. Yani pechwaseke Oriental hebu mina ko jekle stembule jan lewelatike niv Asiayi hebben. Ubrasi hebben ouden wiese ko Yahudin Rojelati ne moroven Shahrastanina. Ne ziekte ne visiko brasti netam moroven. Yani brasti em de karmen bineko de nav ne visandenen arend tistike pechuk weki nejat perestia Avrupi teda maya. Ujboi em de karmen persen eger theorieën Adorno u Habermas u Arendt theorieën mezinnen u theorieën Bakeshen le belgiji hendik theorieën etnocentrieken. Je boi alîkirina ve theorieën bo
famkirina rewşa rojhilata navîn bêkî tiştekî problematîk e. û niha divê em hindik bibînin rewşa rojhilata navîn bi fikrê rexneya kritik, teoriya kritik çawa mumkün e. Em dikarin bipirsin eger totalitarizmê rojhilata navîn hebûn yan na. û eger teoriya arin bi taybetî wekî alîkariya fikir û bu alîkariya famkirine. Yani İmparatoriya Osmanî belkî ne wekî Fransa û İngiltere bû, ne welatekî imperialîst bû, bêtir em dikarin bipirsin eger İmparatoriya Osmanî wekî İmparatoriya Rusî bû. Yani imparatorî û ne imperialîst bû. û taban bi xwe İmparatoriya Osmanî ne kolonyalîst bû. Taban wî gelek cî girtiye, lê kolonyalizm ev imperialism wekî parçekî kapitalizmê ye. Yani kolonyalizm parçekî aboriya kapitalîst e. û wekî em dizanin di sed sala 19 de di İmparatoriya Osmanî de bi rastî em nekarin bibêjin ku kapitalizm têda hebû. Yani endüstrî tune bû, ticaret zayıftır bû ye û ew accumulation of capital hêj tune bû. Lê em dikarin bibînin ku di İmparatoriya Osmanî de di sed sala 19 de gelek tevgerên azadiya neteweyî ava bûne. Di nav Yunan, di nav Ermenî, di nav Sırp, di nav Kurdan, di nav Arnavut filan, di hemû cî heye. Lê dîroka Osmanî hindik serbixwe ye, ji ber ku bi taybetî ew dijmanekî Rûsî bû. Bi taybetî di sala 1876 heta 77 şera bakana yekemîn di wê wextê gava ku gelek parçên Slav ji İmparatoriya Osmanî hatine girtin û bûne serbixwe. Wekî Sırbistan, wekî Bulgaristan, wekî Romanya filan. Bi taybetî di wê wextê dijmintiyên neteweyî ên nû ava bûne. Ji ber ku di wê wextê mesela gelek musulmanên Balkanî hatine derxistin ji Balkanê û gelek taban jî hatine kuştin. Paşê wê şerê mesela dijmintiya nav Kurdan û Ermenî hêdî mezintir bûye. Yani ew şera Balkanî ji bo hemû gelên Osmanî jî gelek mezin û zehmet bûye. Di aynı wext û bi taybetî di Balkanê de, yani di mantikên ku îro wekî Yunanistanî ne, wekî Yugoslavya kevn û Bulgaristanî filan, yani bi taybetî tevgerên nû hebûn wekî panslavîzm. û wekî reaksiyon hêdî jî tevgerên pan-Tirk û pan-Arab jî ava bûne. Wekî bi modelên Avrupayê rojhilatê. Ne modelên Avrupayê rojavayê, ne nasyonalîzmên Avrupayên rojavayê ne, bi taybetî bi modelên Rûsî. Yani pan-Tirkîzmê wekî Yusuf Axir'a filan. Yani bi rastî ji Rusya hatiye bo İmparatoriya Osmanî. û pan-Arabîzm jî wekî pan-Tirkîzm bi alîkariyê û bi modelên Rûsî û Almanî jî ava bûne. û ne wekî kolonyalîzmekê ava bûne. û taban wekî em dizanin ew dijmintiyên nû ên neteweyî û dînî hêdî xirabtir bûne û di salên bi taybetî di sala 1915 lê berê hêj de sala 1894 heta 96 bo kom kuştinên Ermenî bûye. Yani li wir jî gelek şiddetên nû û fikrên nû û dijmintiyên netewî û dînê ên nû hebûn. Lê bi rastî İmparatoriya Osmanî ket dewleteke totalîter bû ya na? û welatên din wekî Komara Tirkiya nû
em dizendo que Komeke یک parti bu, tenê hizb kemalist legal bu, em dizendo que autoritair bu, le totalitair bu, ya na. Barasti ez nekaram bersiv bikim, le persjarke mezinu bakesh u geringe. La eine wecht em nekaram bepersen eger walatem weki arake Saddam Hussein devletin totalitair bun. Ulur rechnike gelek benavu dingen beki hun nastuken kitebe Kanan Makia kubere benave Samir El Khalil Navisandia be Inglisi kitebe ke benave Republic of Fear bu yani komara terse ulur elba alîkirina teoria hana arend denvise ko arake Saddam Hussein devletige totalitaire بتايبتي بموديل كي ستالينيست يعني أول رخنيا توتاليتاريزم كي عرب أبا كو هز بباسي دا عراقي دا براستي موديلين لينينيست وبتايبتي ستالينيست أفاكريا أو شابابو أو رياكسيونا دولتين عرب و de Roshenbiru Chanda Arab Chibu. Em de karam bejen eger Samira Khalil Rastbe, ko basism weki Stalinisme ke beruike erbe. Yani Saddam Hussein gelk bevekari modella Stalin Gertie u Irak weki Sovieta Yekitia Sovieta Stalini avakaria. Le gelk intellectueel Arab Kabul nekkeria. Betaibeti, morowe benavu deng benave Edward Said, bekena makia hitch Kabul nekkeria. Ulwer em de karma binenko de nav theoria rechnei, yani de nav critical theory, beki problema etnocentriek tedaheya ko zegmetin u mushkelain mezinkeria. Es na ko Edward Said parche ve École Frankfurt bu, taban em nabu, le chent je théorie en oui, ba alîkirina rechnia ideologie, op betabetibe ba alîkirina théorien École Frankfurt u théorie rechnia avabune. Betabeti hun beki de zan kitebe wie benave orientalisme. Luar de Belgico zanistî filologique en orientalist, wiki islamologie, wiki Arabnas, wiki mejeru kerneke imperialisme. U jeboui ou de Belgico theorieën orientalist, u filologia orientalist, elgetistieke ideologieke. Le wiki Adorno, wie net ne rechnia ideologie creëer, de ene werd Wêje rechnia muziki creëer. Wie kitebeke dun ne de sala 1978 de sala es bewerm 1996 Nevisandia benave musical elaborations. U gelek be alîkirina theorieën Adorno creëer, le de ene werd rechnieke Adorno jirke. O de Belgico Adorno tenê der bare musica Europei de Nivise. O betabeti der bare canona musiki rozvayi, yani Mozart, Beethoven, Wagner u Schönberg de Nivise. O de Belgico de hemu musica klassiekte, net tenê de musica Schönbergte, le de musica klassieka Arabte, ji Partjeke azad hebben. Ujeboui, Edward Said de Belgico, net tenê musica Schönberg, musica huneria, de ene werd musica Kulsum, musica jeke huneria. Ulur momente ke azadi tedaji hebben. Tamam, kishike gringele es beworm ko theorieën Saiden musiki ne balkeshterinen. Jiberko taban deve bepersen ko
alakaten imperialisme Europi u rojelata abina erep chebun. U eu taban jbo kurt ji chishtige bakesha. Chema. Taban وكي هونجي لزانن سعيد رخنيا سياسة إسرائيل دكا وبورنكو رخنيكي غاليك راسته أو دي بيجيكو إسرائيل ولاتك كولونيالة وفلسطين وكي برخودان جبوه كولونياليزم دكا لدى أين وقت أو دي بيجيكو همو دولتين عرب أنتي-إمبرياليستن لوكي أم دزانن ولاتين عرب وطبعا ولات وكي تركيا وإيران مودرنجي همو ولاتين ولات بارست بونه وها جروب و جالين وكي كردان نه باتشه كي في ولاتين مودرني نتويي بونه و problema نتويي دناف اتوار سعيد نايا او نبين كل ور اوجي problema هيا وجبوي Gavako kitaba Samira Khalila komara terse derbare Irakida hatia chapkeren. Edward Said rechnike gelike shidati nevisandia. We de tisht wawer nekker je gotenin Samira Khalil. We brasti gotie ko el kitabeke shermezare. Je berko rechnia deuletike raptike. وهذا بيجيكو خبطنك درباري إراكتايا. وخرابتا جيدبا دسالة هزارو نسدو نودو يك ويد انترفيو كي جي غوتياكو چند كست بيجينكو إراك بومباين كيمياوي بو كردان دايا. لي أو نراستا. نزانن كي كريا أو دي بيجي the claim that Iraq gassed its own citizens is at best uncertain. There is a War College report which claims that the gassings of the Kurds was done by Iran. Yani, betaibeti halepja, ne karike Irakibu, le karike Iranibu. Yani, berasti de karame bejenko, Edward Said, nachwast bebine, bendestia, walat paresia erep chia. Beki elji bune, wiki, deuletike totalitair. Belki elji boya dictatori u belki lurji genocide habu. Yani tenê de sala 2002-2003 jar yekemin we hedi be rechnia we walat paresia erep despikeria le mechabun de we sala deji maria. Bare wchte we ket nachwast bewerbeke komesala Irak tishtike din je walatike erbe. Yani de naam nevisandenein Edward Said walat paresia ke erb ne rechne yi tedahaya. Mesela gavako kanan makia ramaneke bo walatike postbaasi nevisandia sala hazaru hazaru nechsedu nodu nech. Yani كنا ماكية دخواست راكك فدرال بك ونه ولاتك عرب وطبعا كماكية جي دخواست روش كردان چيت بك يعني چاوا كرد دكارن ببن برچك راكك پوست باس لي سعيد تني غوتيا كو اوف رامانا ماكية چشتك بكنوكا وي دوم كريا كو تابان راك ولاتك عرب وتشتكي دن تنا يعني برستي ام د كلام بيجيكو د ناف رخنيين ادوارد سعيد تشتكي وكي ولا باريزيا عرب تيدا جهايا و ال نكارا رخنيا توتاليتاريزم عرب بكا هدي از بو بويسته اخفتنا خوامه يعني برستي ام دكارن بالكاريا تيوريا كريتيك رخنيا دولتين نوجنين روجلاتا نوين بكن لي ام دكارن برخنه بتيوريا بنويسن يعني ديروكا روجلاتا نوينا ستسلا بيستان نو وكي ديروكا اوروبايا او
بالتايبتي ام دكرم بيجن كو ولاتين نوين رجلات نافين بالتايبتي ولاتين انتي امبرياليست بون ليلة اين وقت جبركو او ولاتين نتوه برسبون نتوه برستين ترك و عرب و ايراني هبون كو بندستين نو افاكرية وطبعا تركيا كماليست و ايرانا شاخن وكي شاخن ايراني برستي اوجي دولتين لايك بون ولورجي بندستين نوين وديكتاتوري واوتوريتاري نوجي هبون ان كارما بيجكو همو دولتين رجلات نافين اگر ليبرال بون جاننا بگشتی مدلين لينيست گليك مزن بون يعني یک party وكي پیش کتن وكي لیدری شورشا جواکی و طبعا هنک پاشیجی مدل ستالینیست بتایبتی بو چندا سروکاتیه يعني بإنجليزي leadership cult de همو دولتين رجلات نافين او چندا سروکاتیه تیرا هنه جووی دویم بپرسن اگر نازism و stalinism belki devletin totalitaren yan belki tjeter weki nechwashien destilaten modernen. Yani betaibeti Leninism و stalinism weki model hatten editen, le betaibeti de nav stalinism teraji. Eu imkane totalitarisme teraheya, u imkane حکومت و حکومدار که به تروری جی و پرشارا داوی اوه که حتی نها من تنه درباره سیاستا لایک کساکریه لیوی که ام دزانن ده رجلات ناوین ایرو گلک دین وکی حرکت که سیاسی تیرا جی هایه و او چیه تشتكي كم برسته يان تشتكي نويا بكي بالكاريا تيوريا رخنيي يعني تيوريا كريتيك ام دكرم بيجكو اسلاميه سياسيه شورشكري ايديولوجيه كي نويا لكيجان تيبي ايديولوجيه طبعا اسلاميست بخواد بيجكو او تنيد خوازن we beginnen bo islama asli leweki am zanen burjaran betaibeti tishike tamnuya mesela de sala 1909 de shoreshe irani de islami shii weki ideologia netewiya kumara islami buya ujubowi am de kaname bejugo el komar tishike tamnuya u islamia shoreshkeria جيتيشتكي تامنويا. دا eine وقت ام دكارم بپرسن اگر مثلا اسلاما سياستا داعشي جي تشتكي كيفن برستا يان تشتكي نو. وكي هون جي لزانن او بتابتي دا عراق و دا سوريا دا جي آوا بويا و وكي ام ايرو جي باشت زانن كو گلك ليدر و گلكش سروكين و داعشي برای اندام مخابرات صدام حسین بوده. جبوی بلکی ام دکارم بیشن به الکاریا تئوریا رخنه‌ای که لیک طرف باسیزم وکی ستالینیزم یعنی توتالیتاریزم که به روی که عربه و لطرفی دن که اسلامیزم داعشه وکی باسیزم به روی که اسلامیه. وبوي en de karme beziko el ideologieën tan nu gennen u be alîkirina theorieën rechnei beki am de karan chet fam kan loer che hatie karan gelek spas gelek spas fi saatat خوش تبزلالي او خطا و گوهرنا وک غیمون اغون جرد گوت فلسفه ج
فكرة رامياري برب سوسيولوجيا سياسية تدري وهان نابلي كر مجد بر أخذنا ترى هن نوت قلتن تخاذون وقت ترى بار بركم جبوك مناقشة بشكل دام تجمرة بيجي هكذا تكيشنا غلط بيج بركز نفلوزوفي ت بخو بالك شانت سر أو تشاكل بجرب السياق de lumière cette صلاح ودا حجدا بتشاوا فكرة فلسفية كنو بيدابو شو ماش بركو اندستري تقيا ادي جواتا اوروبي بتقهري ودولته جواكين كو هبونا خو دساداري خو سر تشتكيدين اوادك اندستري كشف كرين ابوري كشف كرين كو تجارتا ناف دولتي كشف كرين تشتكي نوبو دوله كولونياليزم ادي بداوي بو افكرانو دسبيك كو هابو كو قالك عجيبه عين مينا اكولا فرانكفورت بقهرنا جهاني و فكرانو بيدابو يعني جواك وباجار وولات شا بيشكت فكر جيل قوري باراليل بيشكت إجا مستر هن نوت قلتين مثلا مقولتي فيلوزوفين بري إيكولا فرانكفورتي ميناك جوليان بندا تناسدكي لا تخايزون دي كلير نيفيساندو يعني خيانتا زانايا نيفيساندو دور دا بحث كرد قلت روشنبير جبرجين خوي كريستال دانكت النواخل كي طبيعي البت هركس نفولتر وأميل زولا بو هركس نسارتر بو که بکاریا پرسکریک جواکی را جی علاقه دار بودن. گوهرنا جواکی شرین جهان یین یکم و دویم و هشمندیه که نو کد نوا جواکی در جیبو دزگین نوا جواکی جیش ولی راکرن وکه مالبات وکه زواج وکه ام بیجن تکیلیه نوا جواکی و ام بیجن تاخ و محل و باجاروانیه که آدورنو گلکی سرد نویسینه تو تبیراته جمعی چیتر زنده مینیما مورالیاته. ایجا جواک و تاککس حتی بدزگین جواکی وجی ایدید نرخاندنه که نورا در باسته بن. هشمندیار کلاسیک البته دجبر وین نرخاندنه نو عاجز بجبر که او سیمولاسیونن که جواکا مدرن وکه که اجارانجورا دگوت مدرنیته کابیتالیست ده فکره کنو هر وها فرمات کنو بدا مروین خوشی. ایجا اف فرماتانو بو بابتا نرخاندنو شیروه یکی رخنه که سوسیولوژیک یا سر دولتی بخونه. خوش بروی فکره ها برناس و وکر بردوامیاوی یاجی پارالل از بیجم نه بردوامیاوی که آرنت لسر دستلاتداری و سر شدت مشروع طبعا اوج بشتا خو بچه که دگینن مقصوه بروان جلو که مقصوه برگله که بحثا او شدت مشروع کرو بودگوت دستلاتداری جبو سر نگاه بمینه مجبوره خلگوری و دوام دکه حتی پیوه که بودگوت نمازانم آکه بود خواهد بیرام نوزرم نوت کرلی منو کاریو پیدا بکرده آکه بودگوت دستلاتداری لسری تفنگیه إجا أف بي مثلا بي ذاك قال لك قريب وكل مروف دستلاتداريا مودرن بكره فهم بكره لي تجي بالكشانسر ليز بارم تنخص دبيزي دريج بكش بريت سنه سكني جهله كده بيجي باراليل باكولا فرانكفورت وك بردوامياوي حتى تبخو قلت ادوار سعيد جي استفاده كري لي امزان كاغلو امويجي وك بردواميا كولا فرانكفورت جيب كنيانا از خوندين انتي كولونياليست شي لبيوام بجي وك فرانس خانونه وك ام سيزاره وك نوغي كوات يونغويا وهروها نوم تشومسكي وادوار سعيد بخوجي جي توري ورخنيا اكولا فرانكفورت او فيلوزوفين دورات الشرج يعني يديم وبردواميا قالك استفاده كلكو خلنا ارن قالك بحثا ميلس بك رايت ميلس وجورج سوريل كو افانا بخوجي مثلا شكلنا نو دا افاكرنا جفاكانو دا اني اجاز برادج بوتشي من اف سنتزا تشتركوا تقول من بالشكل كده مخصص نوفا بيجم يعني تصير فكرتها ازوان بيجم رولك روشنبيران يدي بيداو الجواكا مودرن ده فوكو افهم كربو جبركو كثير منا فوكو وبردوامياوي جواكا كابيتاليست باش ناس كربو وك بودغياغ وكيدن بنجامين وك ادورنو مثلا افانا حتى فوكو او رخنايا جواكا كابيتاليزم يجي مودرنيتي كابيتاليست باش هدو درستو لروجلاتا نافين بركل بحسابيو إذا برساكا زخوزن بكم أهاد غرادا أمن هاجر أم بشتاقو بسبيرو رايمون أرون إيكو سير توتاليتاريزم والديمقراطية نيفيساندية أو سيميلاسيونات ديمقراطية نيفيساندية هاجر أم بين بيرا خطر مش يتر دزاني هاد بيبينا كهانا أران تيه ده حزارو الناس بحفتة ده بيكي ألمان نافي باشنا يبيرامه هاد بيبينا كوي بشتي برتقالية سير شدتي جرا هنت شتاجت برسد بيان چاريا چيه جبوك دستلاتداري دجي قال نيه بكارانين امي چاريا كچاجرا ببين هنا ارنت او بريزما جرادات دي بيجي دستلاتداري هاگرن بيجي جورتي دي دايمي
ببه خطريك لهم بر ملتي خو لهجر دستلاداري حمول سر عين خطيبه وجير به هنگي دكاره ببه ديمقراطي بارتيسيباتيف يعني ديمقراطيا راستقين يا كش بني به قال تبليد بنيكو 1907 لبوتيه ام عين فكره دو موديل اوجرام خودش دي كو هنگي مرو دكاره ام بيجن وك بردواميه بوست كولونيال اسماعيل بشيرشي وفكره باش خيوان وك بردواميه اكولا فرانكفورت يا رجلاتا نافين وخدين بوست كولونيال اوجرام خوجي بحسبينه اجى دراده قالو هجر مرو ببيجه شو اوجرام انكارناك يعني او خوجي دبرتوك خود قالك نافي وانتي نافي هابر ماستينه نافي فوتوتينه اتور نوتينه ارنتينه قالك بحث واجد كده روشاكا وتيده رينادك يكو بحث بوتوكي هم بكره فرنسا دل نافي وانتينه اجى دراده قالو مرو كاري ببيجه كو حمو فلسفه مودرن وشكاندنا كو اكولا فرانكفورت اني وك تبع بردواميا كنا باسكر ايدي فلسفه وك كرايم ارون دغوت فلسفه جفكرك الرامياري جبرجن كريستاليه جوليان بندا داخست واني سر سوسيولوجيا سياستي هجر اموها بنرخينن قالوا مروف تشوا دكاره بيجه امي جد فكره دستلاداريه رخنيا دستلاداري وشدته و رخنيا سيمولاسيون الديمقراطيه امي تشوا كارب جي استفاده بكن الرجلات نافين هنجي مروف دكاره بيرسيجك قالوا جبوشي فيلوزوف ترك فيلوزوف تاني دبيا بوشي وقلنا افقلك يجيني مخصص وربين بلاتش بكم مناقشه بشكل فبا يعني جبوشي از كونكريت بيجي جبوشي الرجلات نافين فيلوزوف درنكت دوره مودرن ده Galax باش بو قوتني انت وجالكس باش بو برشارين جالكي مزن برشارين جالكي زغمتن جاب بيجي يعني طبعا جالك انتلكتوالين رجلاتنا وين هبون لفيلسوفيا مودرن يعني فيلسوفيا مودرن اصلي خوا رجلاتنا ويني زور كيم هبوج باكي باكي نتني تشتكي ايديولوجيك بو تشتكي انستيتيوشنال جيبو بتايبتي جبركو زانينغه نو جنن de Turkije, de Irak, de Syrië, de Jiflan, hemu bemodellen Europi hatten avakeren. Yani pashe sala as nazarm kingi Zanîngeha Istanbul mesela hati avakeren. Es bewonen ko despekrena setsala bistanda, yani dawiya nozdehanda. Lelworji mesela besha felsefeyi hebu, litam bemodellen Fransië hati avakeren. وطبعا de Weberté en de karma bejko تشاو بيجم يعني نظامك زانستيا ethnocentric هبو يعني نظامك امبرياليست هبو جافاكو موديلين أوروبيين زانست أفابونا وفلسفة tenê فلسفة مودرن وفلسفة لايكا ديكارت وكانت فلان هبو وطبعا ويكي همو دزان الفلسفة إسلامية كلاسيك هي لهتا إيرو الفلسفة نا دبشين فلسفة de Turkije of de Irak of de Iran tegen Gwenden, de betekent de beshing theologie da. U tenê de Iran de de karam bejin ko heta werte mola sadra u mir damat filan heta iro kevne shopie ke filosofie asli haye. U el heta iro dom kriya. Le فلسفه کو هبو مثلا دنا مدرسه امبراطوريه عثمانيه برستي نمايه يعني لور مدكرم بيجكو او كيفن جوبيا خوندن او زانينا كيفن او خلاص بويا طبعا وكي ام همو زانا مثلا جبركو همو مدرسه د كومارا تركيا هاتنا غرتن وجبويجي من دربار روشا مثلا الترماخيك ساكريا يعني او خواننا مدرسه هدي هندك دوم كريا لقالك زايف سربول يعني ام دزانكو د مدرسه كردستاني ده بتابتي د كردستاني باكوري ده يعني هندك فلسفه اسلامي هاتي اخوان بتابتي فلسفه ابن سينا ده
وبالتالي منطقة إسلامية يعني كتابك بنابي الشمسية ده عاتي أخواندن لأو كيف نشوفين ندوم كريا وجبوي إيرو بجشتي دبيجن كو إيرو أو روشة zanistî akademika modern روشة أكاديميكا نوجن بالتالي ببندورة إيديولوژيكا أوروبية جبوي فلسفة مودرنة أوروبية دخوينن لي برستي بشيرة قالك زهمات وقالك جرينجا شما فكرك خوا وإن سرب خوا دروجلات نافين أوا نبويا يعني بشيرة قالك مزون قالك زهمتا برستي إذا كرم باش برستي بكم لي يك برشة أفكو قالك موديلين قالك بقوة هبون بالتالي موديلين ليبرال ود وقت كدن موديلين ماركسيستي هبون وكي من قوتيا موديلين ماركسيست وبالتالي موديلين فكري وموديلين سياسي إن لينينيست وستالينيست قالك بقوة بون وبالك حتى إيروجي وهنا وكي من قوتيا بالكي أم دكار من بيجكو إسلامية سياسية مودرن إيديولوجية بموديلين لينينيست وستالينيستية لأو تني باتشيكي بتشوكا برسيفا برشيارين ويا جالك سباس ميخيل ما وستن تنجزاري ماريني دخواست تشنا ببيجة كيف تنجزار كرمك أفدم حميدمي وخشبن قالك سباس ميشيل بلاسيت أفبابت بابتك قالك جرنج بول رجلات إتنو سنتراليزم يعني كلتورة سنتراليزم كلتوري لأوروبا وشمال رجلات دارنا كتيان شما فيلسوف أو بيجشتي از جبوي برسفاتاز بهوردكم أزي وفيبرسكم تنابيني وكو كونها كإبراهيم برسي تنابيني سببه كو أو تأم دبجني ده بعربي دبجني النهضة سربوري يعني رينوسانس لرجلات النبو يعني إسلاميزم نما كاريبو خا نوبكي ينجي نكاريبو خا رخنا كرن ينجي رخنا كرن أو كلتورا رخنا كرن كل الأولى كبيبك وكاربي فلسفة خذ بك مثلا ابن جابر وأبي حيان التوحيدي أو فيلسوف وند مع مسلمانتيه ده لهمي مسلمان فيلسوف يكو دركتن حتى حلاجو أو جهاتنا كشتن جبرويك أسبابتكم أو نوكرن قبول ندبو تسلفيتش دبجي ليادي أو بابتاتا براسية أسيج هسيا أدورنو دستيكم أدورنو نتني دو موسيقى دا أزبه وردك موسيقى أنترهالتونكس موسيقى يعني موسيقى شاهية يعني موسيقى خوشية دا ولوغت هلوها أجر كو لبيرات دي تودس فوق هلبستا باول سيلان يا كوش بشتي أوشفيتس كو نفيسي جا أدورنو بلسين كو تشاوايا أدورنو كو تشتكي باربارية أجر هلبستك بشتي هولوكوست وأوشفيتس بين لساندن يعني أف تنابيني أدورنو قلكي إكستريميست بود دبير بهورية خدا بهالحال دبستانا فرانكفورت ينجي ياكو أو وكو ستروكتاليزم يا هذا ياكي ستروكتاليست كو تجيت برسيت بأزنس ستروكتاليستم دبستانا فرانكفورت يجي أز بهور دكمولو يا خالدي ياكو تبحث كري هبرماس نبخوا شش هيفا سمينار الباويتشك اللي قلتنا كوي قالكي بنافو دنگ هيا أزبه وردكم أو جي أزي بشتروك مواقع بس دبيزيت بين مديربون نكاري تيوريا خوا ياكو بنمونين هاي ددمكا هذا وكا يعني تيوريه ددمان هذا للجهكي يك نكاري الجهكي دي بيك بيني جبرويكي أزبه وردكم أو تيوريين كل روج آفا كو تشيبونا لروج هلاتيجي بلكي بتمامتي نين بكار آنين جبرويكي أو سياسة كولونياليزمي يعني تشد بيجي أو سياسة كولونياليزمي بهتر هاتا مشانتن بهتر جي روج هلات هاتا قبول كرن وأوجي بشوي دي وكو تنها كلام كري جي ماركسيزم لينيزم جي قالكي برن اف جبوي لي جبوي هنا ارنت اجباجالا كيما كو هنا ارنت الويدي تشبويا از دغوربا ستيبندياتا هنا ارنت تبوجي هنا ارنت
تيجها كوي جلكي بنافها تبحثاوي نكر أسبوعكم جبلي كتوتاليتار أو كوجوت أو بخوا الديجيتسيونيزم يجيبوا بابتا أيشمان محكمة أيشمان بناليتيت der Böse يعني تفاهت يعني حقارتا شر او تجاه وبهتر او فلسفه او بخوا كي ابراهيم بحثا نفسكالا كي كو هفبيفينا كان عن بيرك هفبيفينا بجوار ابو بجوار هذا نحصدوا حفتي وسيا يزبوتكم يوتيوب دي لا باي مديد ب ادلبرت ريف 1907 باشا هذا بجوار جي او بخد بيجي از نفي يشوفهم از هزلمندم كلام سباس Gelik spas kijk tengezar. Persoonlijk gelik question hoe gelik zeg met een uberasti. Eger als de gwazem bersieven rast bekem, berasti se dersin den jubomen lazemen. Juberko taban hemu theorieën Adorno u Habermas u Arendt. Yani hier men hendik karikatuur creëren. يعني من تني برشين جبو إيرو مكساكريا يري لقالك بيت تشت تيدا جيهانكو أوجي بوكيشن مثلا تيوريا وكي جيغوتي يعني die banaliteit des Bösen و تيوريا درباري Eichmann يعني أوجي برشين بوكيشن تيوريين هانا آرنتن بالطبع التيم نخواست هنك درباره أو نخطة وفلسفة إسلامية كلاسيك دك سبكم يعني تيجي قالك بكيشكو تنادو دبلش كده كتابك نو أبكريان يعني كتابك التياترو طيب صديقي مروج المغرب درباره أبو هيان التوحيدي و تياترو نفسندية يعني أو نختي عرب يعني رنسانسي عرب جسد سلا نوزدهان تشي جالكي بكيشبو لي تشي نتوى perwerdehiya جيبويا جبركو ست سلا نوزدهان دا نفسكارين كلاسيكين عرب جاري يكمين وكي عرب هاتنا خواندن مثلا ابن رشد هبو يعني فيلسوفك مزن الأندلس يعني إسبانيا إسلامي لجورا مروفي نختا ابن رشد فيلسوفك عرب بو نه فيلسوفك إسلامي بو ل فيلسوفك عرب بو ودويبرتي قالك كاس دغوتي كم مثلا ابن سينا فيلسوفك نه عرب بو ل إيراني بو وفيلسوفك وكي الفارابي نه عرب بو ل ترك بو يعني او بنستمي نتويي مودرن أو فيلسوفين كلاسيك هات نخواندن. لأزوارنكو فركن جالك مزن لناف نهتيا مودرن وفلسفية كلاسيكا إسلامي تيدا جيهانا. جبركو إيرو أمدزانكو دناف فلسفية إسلامي دا كلاسيك دا جالك جي جبو بإنجليزي اندبيجن free thinkers يعني فكرية آزاد تيدا جيهبو بكي هونجي دربارة فيلسوفين وكي أبو بكر الرازي يان ابن الراوندي جيناستيكن وان رخنيين ديني ورخنيين علماء جالكي مزن نفسندنا يعني مثلا الفارابي بفكري غوتيا كو فلسفة جدين تشيتر فلسفة جدين وكي نسكرنا زانينا راستي جدين تشيتر وأدو بيجكو فيلسوف je pegamberji mezinteren. Urazi ji gotia, u de zanuku we barasti de goftu goda u haji gotia. Ko hemu pegamber morovin ne bash. Jiberka adu bejun ko tenê yek geleki ba alîkirî u ba alîkirîya xudeya u jibo dijmentia morovan
dînên pêgamberî pir xirab in. û ew hemû di silsila dehan da hatiye gotin. Yani bi rastî em dikarim bibêjin ku di nav felsefeya îslamî de klasîk de gelek spas kesik Gori gotinê te ye ji ber tu behsa vê dikî. Bibore ew pirtûk tenê bi Hollendî ye min ji nivîsaniye. Belkî carekê din divê em bêtir li ber felsefeya îslamî Pirtûka Michiel ya ser felsefeya îslamî. Belê. Lê bi rastî em dikarim bibînin ku felsefeya îslamî di wextê klasîk de gelek vekerî bû. û bêtir ji felsefeya mesîhiya di wê wextê û gelek bêtir ji îro jî. Yani îro dewletên otorîter hene, lê bi rastî di sed sala dehan yans dehan da yani ew bindestiya fikrî û ew bindestiya rêşinbîrî hiç tê nebû. Ji bo wî ew ferke li nav felsefeya îslamîya klasîk û nexteya eraba modern ew ferkên gelekî mezin in. Yani îro fikrê welatperest heye û fikrekê bi nasnamiyê nete wî heye û di wextê klasîk ew tune bû. Belkî jî divê em bêtir derbarê wê tiştên qise bikin. Belkî carekê din em dikarin bêtir derbarê rêxniya genealojîkî binivîsin ji ber ku ez biwerim ku ew rêxniya îdeolojî tiştekî gelekî bekêş e lê Marxîzm ji bo wê rexne tiştekî ew nikare gelek derbarê ziman û hişbûn rêxniya rast bike. Ji bo wî belkî carekê din em dikarin bêtir dibare teorîyên genealojîkên Michiel Foucault qise bikin eger wext me hebe. Ew pir baş be. Wê pir baş. Gelek spas dest baş. Niha jî Hesên tu zanî Hesên jî eger me digot nava Kurda de çima fîlozof tirin aha yek fîlozofê me aha ev e. Lê problemek wî heye mamoste qusûrek wî heye torîye. Ji ber wê yani ew ê bi kurmanciya torîkî ji me re behsa felsefeyê bike Hesên kire bike. Selam Rêz. Spas dikim. Yani ana filozofum felsefe xwendiye. Em bêje navê de tişna bêje heval me mamosta vê demişim berxwe bikevin. Yani parcê mamosta em teble heman semînerê bûm yani dîsa bala me kişand û pir spas dikim niha de serî de. Yani dema parcê me ser emperyalîzma Osmanî li hev nekiribû wî demî parcê me heman pirskiribû ama ez ê sal vê pirsê nakim. Ez ê bi wê vegirêdayî vê pirsê bikim. Heke emperyaliya Osmaniya ya Ereba ne emperyalîzm bê ku me par welê biryar gotibû ya îro dewleta Tirk mesela dike rojhilata navîn û an jî deverên din ew dibê çi? Ew dibe emperyalîzm an ev nabê pirsa min e ewlê ev Ew dibe derîn stratejî. Ew dibe derîn stratejî. derên strateji. Pirsa min e ewlê bile ev bê ya doyê mamoste deraqê yani ekola Frankfurtê de teoriya wan dema dibîn deraqê Ewropayê de evet ku te jî behsa vekir lê rojhilata navîn pir tên hes kirin. Yani sedema vê çi ye yani em çima yani mesela bîko dibista zanîngeha nîşanî me bidin em berê xwe didin wa em wa dixwînin. Sedema vê çi ye ev jî pir seka min. Yek dî jî yani rasta dema ekola Frankfurtê demên wan da du şerên cîhanê çêbûne. Şerê yekemînê cîhanê û şerê duyemînê cîhanê. Lê mixabin em dimezînin her tim nav Avropa demane û teoriya xwe li ser Avrupayê nivîsandine. Eurosentrik in. Tu dibêjî Eurosentrik yani. Ya belê. Yani çima ciya xwe demane gelo ev çünkü teoriya wajî navê teoriya rexneyiya. Gelo teoriya xwe de xwe re nekevin nakokiyê. Bi teoriya xwe xwe re nekevin nakokiyê.
مو برسام هذا سباس ماليابا جالك سباس السن سلام ماموستا Gelek spas kakusein. او جردن بشرين مزن وخوشن. بله منش بورك باقي هون همو قبول نكن يعني من دخواست ببيجم كو امبراطورية عثماني نه ولاتك امبرياليسته يعني نه ولاتك كابيتاليست بو لطبعا غافكو امبراطورية عثمانية هاتي بارچه کرن وبسلا كمارة تركيا وكمارين وبري ولاتن وكي سوريا وعراق وعربية السعودية فيلان هاتنا أباكرن. De weerwichte nationalisme modern ji avabuna. Weki hoon jemun gelek cheta de zan au betabeti je bokurdan gelek kharabu. Yani u bundestia nationalisme modernen u nationalisme nujenin Turk u Irani u Arab je kudere hartene. Ez hata iro tam bash nazanem le em de karam bebejen يعني التيورية ماركسيست أبكو ناشناليزم فكرة إيديولوجية بورجواية اللي تشاو ممكن أجر أو ولاتين شورشكري وكي أراك باسي يعني أراك وقتي عبد الكريم قاسم فلان شمال لور أو ولات باريزيا أرب وهاجي أوكاز بقوة بو وإز بورم أو tenê يعني تيوريكي بتشوكا من بكلام بيجن موديلين نصنمي نتويي إن ترك وعرب ودن إن بوست عثماني براسي نه موديلين أوروبايي رجوائي بون حتى وكي حتى إيرو حتى يفكر كرن يعني جالكس دبيجكم مثلا د إمبراطوري عثماني ده حتى سال 1807 بتابتي فرنسا نابليون أو فرنسا شورشة فرنسي وكي موديلك جواك مودرن هات يديتن وباشي شارع فرنسا بروسيا جابكو بروسيا كازانشكريا ألمانيا وكي موديل هات هفاكرن لأس بورم كود أنا وقت جي كدن هبو يعني ولات باريزيا ترك جكودري هاتيا لكيجان بارچه إمبراطورية عثمانية أوابوية. وطبعا همو دزان كو مصطفى كمال أتاتورك دباجاري سالونيكا هاتي الدنيا. ودا أين وقت مثلا جي مروفكي وكي كيا سامي فراشري يعني شمس الدين سامي دوي بارچه إمبراطورية عثمانية هاتي الدنيا. نامي كمال جي مروفكي روملي بو يعني از باورم كو ولات باريزيا مودرنا ترك بتايبتي د بالكن ده جي افابويا مثلا زيا جوكابشي هندك ويرتشي د سالونيكا جيايا او حزار نسودو ده يازدر ويدري بو ماموستا ويدري ده باسوي ومنوفكي دن كو بالتركي وكي ساتي باي تنسكرن اللي بعربي بنافي ساتي الهسري تنسكرن اوجي بخوا عربيكي يمني بو لويجي دوي وقت د سالونيكا د جماعية يعني وتشما سالونيكا دوي وقت اوكاس غرين بو يعني سالونيكا دوي وقت شرناف ولات باريزين يونان وبوغار و كيجان دنجي هبون بتابتي روماني وازبورم بس انا وتاج ذكر ويدري ماموستا أنا ووتشي هبون بله وبرستي ابتكار مبين كل ور ولات باريزية كي قالي كي بشدة جي أفابويا و لورجي ناسني من نتوية مودرنيست جي أفابويا يعني أو ابتكار مبيجكو ولات باريزية ألماني تشتكي فولكلوريكا يعني تشاندا جاليري ويكي موديل هاتي يديتن لويكي امدزارن جبو كماليست تشاندا جاليري نموديلكه او ويكي تشتكي كيفن برست تيديتن وطبعا كماليست دقوتية زماني تركي دوي ام نوبكن
divê em kelimên Ereb derbixin, divê em bi alfabeyekê nû binivîsin û divê em zimanekê nû ava bikin. û ev fikrê çêkirina avakirina zimanekê nû ji ku derê hatiye. Ez bi werim ku bi taybetî ji Ewropayê Rojhilatê modelên wekî bi taybetî modelekê Yunanî û belkî jî çend modelên Slav. û ez bi werim ku ew tîpê nasyonalîzmê bi şîddet û tîpê nasyonalîzmekê modernîst bi taybetî bi alîkariya modelên Ewropayê Rojhilatê hatiye avakirin û ne bi alîkariya modelên Almanî wekî Herder û fîlozofên Almaniyên din ji bo ye. Tu behsa Eurocentrizmê kiribû mamoste ew peyva te bû ku min bikaranî ha. Berheva nebêjin qey Michiel behsa nekirî par di semînerek xwe de te behsa te jî ew rexne anîbû. Hesên jî niha behsa wê kir yanî gelo ev yani silsileya berdewamiya ekola Frankfurtê ne zêde Eurocentrîk bû, hesên jî ew pirsî bû. Belê, belê. Biboreka ku sene eger min gelek rexniya teoriya rexneyî kiriye, yanî min naxwast bibêje ku ew ne teoriyên balkêş û girîng in û min naxwast bibêje ku ekola Frankfurt ne baş e. Lê bi rastî em dikarin bibêjin û mesela îro di beşa Felsefe ya di Zanîngeha Amsterdamê jî diwaye, yanî şereke piçûk heye. Yani min ji 10 salan gotiye ku disîplîna felsefeya akademîk di Ewropa de wekî disîplîn gelekî etnocentrîk e. Yani heta îro di Zanîngeha Amsterdam di beşa Felsefe de yani em tenê filozofên Ewropî dixwînin. Yani yek filozofekê İslamî em naxwînin. Yek filozofekê Budîst em naxwînin. Filozofên Çînî yan Hindî filan em hiç naxwînin. Ez biborim ku ew fikrekê gelekî etnocentrîk e û em dikarin bibêjin ku teoriya krîtîk wekî parça ev kevnişopiya Ewropiya etnocentrîk ava bûye. Yani ne tenê suçekê teoriya rexneyî ye, yani wekî modelên felsefeyî, yani em dikarin di Kant û di Hegel û di hemû filozofên sed sala 19 û 20 de ew vê etnocentrîzmê jî bibînin. Yani ez biwerim ku eger etnocentrîk jî bibin, ji bo wî ne lazim ku em hiç mexwînin, lê em dikarin rexneya wan jî bikin û felsefeya ji bo sed sala 21 mîn de jî hêdî ava bikin. û belkî bi alîkariya evalî me li rojhilata navîn hinek bêtir bifikirin, yani felsefe ji bo parçên dinê dinyayê çawa ava dibe û fikrên wan çi dibin. û ji bo wî jî bi rastî min dixwast cerek bi were jî derbara felsefeya Mezopotamî jî eksem bikim, ji ber ku heta îro ew bi rastî ne hatiye dîtin. Ez biwerim ku tiştekî gelekî xweş û bakêş e. Ji xwe dersata ya bê felsefeya Mezopotamyayê mamoste. İnşaarent. İnşallah. Ka niha jî mamoste pardon te tiştek gotan. Ma got inşaarent, ne inşallah. İnşaarent erê. Mamoste zana farqînî destî xwerekê mamoste kirin bike tu karî mikrofonê vekî. Spas. Pêtir ew pirsa te ku te jê kiribû hinek ez xwazim fikrê xwe bêjim û ka fikrê wî guhdarî bikim. Yek jî ew mesela neteweperestiya Türkan, nabêjin neteweperwerî, perestiya Türkan erê mesela her neteweperestî li ser dijatiyekê ava dibe û behsa Tirkiye Balkana Rummelî kir, lê divê mirov Tirkên Kirimê qet ji bîr neke. Erê behsa Yusuf Akçura kir. Yusuf Akçura heta sala 1935 gava mir jî şêwermendê Atatürk yê külturê. û yadin ew Gasprinskî jî û yadin jî Ahmed Ağaoğlu ev ê Kirimê ne. Binêrin erê ê di dema Osmanî da û heta behsa Ziya Gökalp kir mesela û dikarin behsa Saîdê Nursî jî bikin.
لê paşê ew vedgerin ew ê ku îtihat Terakî ava kirin 5 kesê ku ava kirin îtihat Terakî 5 jî ez neşaşim ne Türk bin hestê wan Celadet Bedirxan dibêje di dojê Kurd bû di dojê Kurd bû yek İbrahim Tema Arnaw dezanim İshak Sükûtî Kurd bû Diyarbekirî bû Abdullah Cevdet jî Kurdê Ereb kiriya Malatyê bû îja Celadet jî dibêje di sala 1911 de em 5 kes ji üniversiteyê çûn me rojname dîwarî derdixist em çûn Şehzade Başiyê konferanseke hebû me li wê konferansê guhdarî kir ji şû de me dev ji Osmantiyê berda me dît ku mesela wan mesela Tirkîtiyê ev di dojî ew mesela filozofî tiştê ku ez zanim di alema İslamê de ji peyva filozof hez nakim peyva filozof jî pir kar nayînin tasawuf û mutasawuf erêm dizanin di sala niha da di dema İbnî Heccac da bi navê Hikmetul Beyta gelek berhemên Yunana klasîk tercümeya Erebî û beriya Erebî Suryanî bûne di wê de me kare behsa çawa bêje belkî nav nêrîke Rönesansek çêbû pêşketireke gelek mezin çêbû li ser ontolojiyê bir hetet gelek warê din da pêşketinê mezin çêbû ev yek di do mesela İmam Xezelî Leezenberg çi dibêje hinek dibêje ku piştî İmam Xezelî rê li ber aqiliyetê girt bi şû da ew felsefe berepaş çû tasawuf berepaş çû ya din jî mesela Endülüsê anî İbn Rushd bikirin heta em bêjin ê dinê ku behsa Farabû İbn Sîna gotin wê demê jî ew di çaxa xwe de jî wek kesê zêde ekstrem datin dîtin heta wekî mürted û ew kesê wisa em îro bi gotina ew kê nebêjin mesela patronaj bibêjin eger hakimên hukumdarên xort nebûna li wan nebûna xwedî nikarbû lê bihewin mesela Endülüsê jî dikarim wisa bi şeklî bibêjim Endülüs li derbeyî coğrafya İslamiye. Navadeka İslamiye li derbeyî coğrafya İslamiye hemî kesê ku li qadeke azad digeriyan xulwê dire girtî. Yani mesela müzisyenê Kurd jî ew ku navî çi ye ê ku flamenco daniye Ziryab jî ji wê derê ji wê çi ye Tunusê derbasî wê derê biye İspanya Toledo falan bêvan. Yek jî mesela Avrupa'ya ez nizam hat fikirim yek mesela derketina mezhebê ortodoks Martin Luther protestanî didom ew mesela pişesaziyê ekonomî pêşketin matbaa tiştê wisa wê de derketin ya din jî tiştê ku niha ew dibêje ji me çêtir dizane hinek jî efkar karê kesê ji malbatên mezinin aboriya wan xurt e ez hinek bî rewşê bi aboriyê ve jî girê didim bi rewş ew ke jî girê din ser banka û çi fikire gelek spas mamoste ez ji bo wek berdewamiyete hevokekê bînim bîra Michiel tedî tengezer jî got mamoste tengezer jî got mamoste zana jî balkişanseriyan digot kesê ku difikirîn ji desthilatdariya rêveberiya İslamî diraviyan ji xilafetê diraviyan mesela Endülüsê piçekî azadiye û gişa berê xwe dawê dirê ayetek heye ku em tim dubare dikin bela weke bêyê dibîne hesibandin lê fikriyata cîhana İslamî baş şîrove dike yekem ayeta ku dadikeve ji pêxember re ayeta heftan ya sureya alîkirina e ku têde dibêje iqra bi ismî rabbike iqra yani bixwîne lê ew xwendin çi ye bixwîne bi navê Xwedê bixwîne îja ew iqra bi erebî tê maneya ne tenê bixwîne wê dubare jî bike wek melleyekî wê dubare jî bike tê wê maneyê jî îja li vir de problem negotiye bifikire negotiye bibêje gotiye bixwîne tişta ku eştera dibêjim here dubare bike ev bingehê têgihiştina İslamî min xwest tenê bi wê temam bikim û mamoste kerem ke ji bo Kurd tiştekî dî karim Kurd bibêjim mesela civakî İslamî di mesela Osmanlı'da jî bifikirin kesê bi ticaretê bu alakadar bûjî xeyrî Müslümin ticaret ne dersi Müslüman zira ticaretê jî ew nakin belê Michiel kerem bike gelek spas kakzana ez dixweşim ku em dikarin îro hevdû cereke din bibînin gelek wexteke me hevdû nediye ser şewan û birastî ji bo pirsiyarên we birastî ez bi werim sê carên din lazim in
جبركو او بالتالي جبو برشارين باكيش جرين دباره أبورية سياسية إمبراطورية عثمانية ودنياية إسلامية جدا وبرستي از سرويتشتين زور كيم دزانم ليز دكارم برسيفي بتشو بكمو اگرهم بخوازن ام دكارن جارك دنجي درباره چند و روشنبيرة إسلامية كلاسيك شي كسابكن جبركو وكي ام ايرو ناستكن يعني چند موديل و چند ایدئولوژیین مدرنیست درباره روسيا إسلامية كفنار جهنة مثلا لناف يونان يلناف بلغارستان لناف چند تركانجي اف موديل هايكو وقتي عثماني tenê wextekê xrab bû tenê wextekê بإنجليزي stagnation dibêjin yani wextekê pêşketin rawestiya bû yani dema sekanê لي او فكرة مودرنيستي جبو بالتالي جبو حركتين ناس نميين نتويجي لازم كو او ببيجن كو وقتي بري برخرابو و ايرو دويم وكي ولاتكي ازاد راببن يعني لور قالك بشارين مزن هنا اللي من تنيد خواست هنك درباري ايديولوجيين بان ترك و ترك و ولات بارست و بالتالي هنك درباري فلسفة و تصوف شي ببيجم وبيك جارب بيعم دكارن بيتر درباري فلسفة كلاسيك شي كسابك يعني جبرك تشكي جالك باكيشا طبعا من نخواست ديروكا جشتيا ايديولوجيا ترك و بان تركيست بكا من تنيد خواست ببيجن كو لور باندورا اوروبا روجلاتي تيدا جهاية وجي قوتي يعني يوسف أكتشورا وإسماعيل غاسبرينسكي هبدو جي إمبراطورية روسي هاتنا وجبركو جو روسي هاتنا دو روسيا دا دو ويبت او فكرة بانسلافيست جالكي مزن بوبو وفكرة بان تركيست وكي موديل بان سلافيزم و بان ألماني يعني بان جرمانيزم ديتيا برست die hem gelijk beter derbare morovim weki aktura gasprinsi zia gukap shili jibebejen jgora men jbo iro eu bakeshterina ko eu ne weki jawabejem nasnamia netawian awan net tistike folkloribu يعني اگر مبينن قالك ديروكن امبراطوريا عثمانية وبالتالي ديروكن ناسيوناليزم د امبراطوريا عثمانية بجشتي همو د نويسكو د سetsala nos de handa هدي باندورا امبرياليست باندورا ألمانيا رومانتيك هدي افابويا وبالتالي باندورا يوهان غوتفريد هردر جبو ناسيوناليزم عثماني gelijk مزنبو لمن ديتيا ومن كت باندورا مزنا هردر نديتيا يعني او موديلا ألمانيا رومانتيك او موديلا ناسنمية نتوية رومانتيكا ألماني كو ام بتايبتي ويكي موديلا هردر ناستكن برستي ام د امبراطورية عثمانية في نكرم بينن مثلا یک مسئله که بچوکه کو گلک نویسکار نویسن کو ترکولوژی وکی اورینتالیزم که انترنالیزه کرن آوابویه یعنی ترکولوژیا مدرن با alîkirina چند مروین فرانسی و ماجارجی وکی کی بون مناف وان جبیر کرنه کی بون كتابك بفرنسي بنافي استوار دي ترك هبو مش ناوش بيركر قلت نتا بشكر يعني او جرامر وتشمشتم براني ماجر راسته حتى اگوب ديتا ارشارجي وقتا اتاتürk لواندرا ateşe askeri bir naskriye paşe او دعوت استانبول کری و سازی زمان ترکیه دای خطاندن
بله یعنی gelek درباره یعنی وڵاتپەرێزیە ترکان وەکی ئۆریەنتەلیزمێکی ئینتەرنەلیزێکردن هاتیە دیتن لێ ئەگەر ئەم بنێرن تورکۆلۆژی و فیلۆلۆژیە تورکی چاوا ئاوا بوویە ئەو ڕێزمانێ ئەحمەد جەودەت پاشاز بۆ وەرم یعنی ساڵە 1853 هاتیە نویساندن بەڕاستی ڕێزمانێ یەکەمینێ زمانی تورکی ئۆسمانی بوو لهچه عثمانی بنابه لهچه عثمانی دەکارم بەکی جارە بێدەوێم بێتر دەربارە وێ تیشتێ قسە بکەن لێ بەڕاستی تیشکی بەکێشە لێ گاوەکۆ ئەمە نێرن هەموو دەنویسەکۆ ئەو ڕێزمانێ تورکی بەلێ ئەو هاژیە ئایا ژان پۆڕ ئیش مناف مەرجارێ ژبیر کردی بوو لێ خدا دەزانە جارە بێ زکارم بێتر دەربارە وێ تیشتێ بکەم لێ وەکی دیرۆکە ڕۆشنبیری هەتا ئیرۆ هاتیە باوەڕکردن کۆ ئەو ناشنالیزمی تورکی ji modelên Avrupayê oryantalîst ava bûye lê ji bo fîlolojiya Tirkî ew nerast e yanî rêzmanê yekemînê zimanê Tirkiye modern ji Ahmed Paşa û ez bawerim kî bû du nivîskarin yanî ew ne bi modelên Ewropî hatiye nivîsandin lê bi modelên Ereb wa hindik wekî رێزمانێ ئەلیتەرماخیە یعنی وەکی سەرف و نەوحەیە بەێ سەرف و نەخ یعنی مەفهوم و کاتەگۆریین گراماتیک کاتەگۆریین ئەربیە کلاسیک بوو و نە کاتەگۆریین فیلۆژیە ئۆریەنتەلیست ji bo wî belkî divê em dîroka roşnbîrî û dîroka fikriya Tirkiya modern carekê din binêrin û ne bi vê modelê bindestiya ideolojiya imperialist û ideolojiya oryantalîst. Ew projeyekî gelekî mezin e. Çend hefte em dikarin derbare wê tiştên dewam de bikin. Birastî ez bi werim bakêşe gramêr Türk ev dênî belê ew ê enik nûtir e. Belê bi borim min nazanî ku îro em derbare wê tiştên qise bikin yanî belki cara bê em dikarin bêtir yanî ez dikarim yanî Şemsedîn Samî jî gramêrik nivîsandiye û Samî jî gelekî bakêş e ji ber ku wî berê rêzmanê Tirkî nivîsandiye û ferhenga Tirkî nivîsandiye û du sal paşê rêzmanê Arnavutî zimanê Arnavutî jî nivîsandiye yanî mirovekî gelekî bakêş bû lê taban ew ez bi werim ku ji bo dîroka roşnbîrî û fikrî ya rojhilata navîn ne tenê ev modela bandora imperialîst û bandora Ewropaya Rojavayî ne tenê ew heye yanî li nav împeratoriya Osmanî de ew dînamîk heye ew li nav împeratoriya Osmanî ew nûkirin têde jî heye derbare felsefeya klasîk û tesewuf belê min bi rastî dixwaz gelek bêtir bibêjim lê belkî tenê ew tişt ji bo niha gelek kes bawer dikin ku paşê rexneya Xezalî felsefe di dinyayê îslamî klasîk xelas bû lê bi rastî ne wiha bû ji ber ku rexneya Xezalî bi rastî kîtebekî gelekî bakêş e ji ber ku ew ne tenê kîtebekî ba bibêjim dogmatîk e lê bi rastî bixwe jî kîtebekê felsefeyî jî ye yanî Xezalî dinivîse ew kîteba Tehafut el-Felsefe ew dibêje ku fîlozof bawer dikin ku ew burhanên wan zanîna xweş dikin lê fikrê felsefeyî zayîftir e ku ew bawer dikin
وأود بيجكو فلسفة إسلامي بتابتي فلسفة الفارابي وفلسفة ابن سينا أو بخوا ببنجهن منطقي كردك وجبوي حتى شو بيجم certainty يعني certitude تقزي ببورة تقزي تكزي بله كلامك عربي جي هاي لو من أوجه مطلق مطلق بله يعني بجمان و أود بيجكو أجر فيلسوف لناف خواهج كابول مكن فلسفة وان نكرة أو مطلق بده يعني جغورا متورين خوا أو نكرة بكا ويتشتينكو ودخواز بكا يعني رخنيا أغزالي أبا كو نه أو نت تنيد بيجكو أو كفر يعني بدعية أو بيجكو وكي فيلسوف وكي فلسفة ضعيفة يعني رخني كفلسفية أو مثلا نبيجكو منطق شي تشتيك خرابة وطبعا أمدزانكو باشي أغزالي مروفين وكي ابن رشد الأندلستا لد مشرقتا مروفين وكي سوهروردی میردامات ملا صدراجی هبون وان بفلسفه إسلامي دوم كريه لد eine وقت باكيش شهابدین سوهروردی جالی بالباتا سرعدین ایوبی و حتی کشته بله يعني مروف كي تراجيبو لي ويك من غوتيا يعني فلسفه هم ويخ دوم كريه و ام فرق مزنايه يعني لنا اوروبا روجافاي باشي ريكونكيستا يعني غافاكو اسبانيا اسلامي هاتي غرتن جماسيهي وبتابتي باشي غرتنا باجاني ويكي مدريد وتوليدو قال لك برتوكين فلسفيين يوناني كي برتوكين فلسفية إسلامي جي عربي هاتن ور جراندن بو لاتيني ليد ein وقت دنيا إسلاميتش كتام نو هبو يعني دا أوروبا دا بتابتي فلسفية أرسطوطليس هاتي ور جراندن en de كارم بيجون وكي فلسفية راسيوناليست بالكارية بتابتي فلسفة ابن رشد يعني أو راسيوناليستا وي رخنية تصوف مزن جيكرية مثلا لي د مشرقتا و د دنيا إيرانيدا تصوف لناف فلسفة جي أبابويا مثلا د كتاب الإشارات ابن سينا دا لورجي فلسفة التصوف تيراجي هاي يعني de Felsefe Ibn Rushd لورتني رخنيا تصوف تيراجي هبو ليلة فلسفة Ibn Sina كو تبان باشي ويبختي de رجلات ناويندا جلكي بندور بويا لور او برستي او نا وي نا رخنيا تصوف كريا لوي جود كو تصوف شي زانينجها راسته وجبوي تصوف وكي باتشي زانينا فلسفية هاتي ديتن وها دكارم يعني بالترم مزن ببيجنكو فلسفية إسلامية د أندلستا راسيوناليست و أرسطوطليبو وفلسفية إسلامية د إيراندا و د مشرقتا قالك بيتر تصوفي دا بو و عندك بيتر نيوبلاتونيست بو ليش بويجي دو سي تشار بكي داتر سين دون لازمن ري او جبرنو بلوتونيست او مثلا مذهب يعني كولا اشراقيه بله بله يعني مثل هيج لبلوتونيوس او هيج او ميتافور روناهي تيرا هنا وباشي دنا في سورة وردي د مولا صدرا دا او ميتافور وكي مفهومين فلسفية هاتن أفكرن. قالك سباس بشترين قالك مزنن ل ببورة غير من تني دكار بس في كيف تشوف. أنا قالك خوش بوم سباس ماليابا.
gelek spas Michiel malata va destxweş qewla soranan mandî nebe em gelek destkewtî dibin îstîfade dikin ji dersên te ji fikrên te ji nirxandinên te û em ku bêtir serokxwe bi ziman û edebiyata re deşînin ji me re rê vedibe ku em ser babetên felsefî jî bi fikirin û xwendinê xwe yê vir de wê de jî ber bi hev bibînin ji bo ew siyaseta Kurd nava jiyana me hemûya de her Kurd siyasî ye tu dizanî û taybetî jî rexneya sosyolojiya siyasetê gelekî bala me dikişîne ji bo me mijarên gelekî çalak û aktûelin ev mijar. Ez spasiya te dikim dîsa ji bo beşdariya te ji xwe dersê bêde tu yê behsa felsefeya rojhilata navî bikî û felsefeya klasîk bikî ku em ê dîsa bi baldarî tegodarî bikin em ê kevxweş bin ku te bi münaqeşeyê te bibin. Ez ji bo xelaskirina dersê dîsa pêva dawîn ji te re dihêlim kerem bike. gelek spas yani bibor eger ez gelek dereng mame yani ez borum ku min nizîk 2 saat û nîv qise kiriye. Bibor bekî hûn hemû gelek westin. Ji bo min gelekî xweş bû û ji bo pirsiyarên we gelek spas darim. Ez evî darim ku em dikarim zû dom bikin. Yani ew kes fikrên gelekî bakêşin ku em heta îro gelek baş nas nakin lê ji bo dîroka felsefeyî û ji bo dîroka rexneyî jî gelî bakêş û lazim in. Yani gelek spas darim û xwe dizane em dikarin hevdu paşê 2-3 hefteyên din bekî carekê din jî bibînin. Gelek spas. Spas û silav dikim serçevan û şeva we bimîne xweş. Baştir. Şev baş. Serçevan. Şev baş. Di dewra karantînayê de em lê haybûn ku ji xwe berê tu cih û war û qad debû ku dersên kurdnasiyê li ser ziman û wêje û dîrok û civak û psîkolojî û felsefe û metodolojiya zanistî hebe lê her wiha vê karantînayê rewşeke wiha ava kir ku kesên ku derfetên piçûk peyda dikirin jî jê bêpar bimînin. Lewma me biryar da ku par em Zanîngeha Kurdî ya online ava bikin. 16 mamosteyên akademisyen, pispor, lêkolîner yên Kurd û biyanî ku di qala kurdnasiyê de dixebitin pişta xwedan hevdu. Nêzî 500 kes beşdarî semînera bû. 110 semîner hatin dayîn. Axir Portugalê jî hate çapkir. Lewma îsa me biryar da ku em Zanîngeha Kurdî ya online dîsa pêk bînin. Zanîngeha Kurdî ya online ji bo hemû Kurdan e. Bi Kurdî ye li xêra Kurdan e.
Zanîngeha Kurdî ya online ve perwerdehiya Dr. İbrahim Seydo Aydoğan o gelek mamosta pispor o şarjayên din. Me 24 به آوایکی زندی. او برنامه و پروگرام زوم، یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام به آوای زندی تین پیشکش کردن.